KISII FM. Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asure na KISII FM. Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asure na KISII FM. Imanye ariruburito asa. Alright, abara kabisa jidega cha butokera ndide kemeronge tato na inyense ya moya bono mambe chinsani cha Afrika ya mocha motegera ndo se sole no kuina kwananga Olivia Kigimane biroto kwalega ninde tokumanya ile chinguru manasa magazeti yeli tukolia lero na mwana botambe kenege kusiki makumo ruli mu incholimi Cheneri liga 001 unabotambe ngoro kwa du omonya kerogo. Na inche unabotambe liga namba 003 igonkoro kwa Ronald Mayaka. Brigadier. Wakire uyendo guyana. Wakire nyasaye nomuya. Chinga kichonsi. Otuanche ile tuwaliro litukelia la misi. You look elegant today. Nyasaye egerate virenga turiro litukeli mondali ora pinge. Ikiagera mirimo yaye akoye korakorengana mno gwanje kwaye kule. Nendere ni gakoro kwa nyasaye dudu. Italia ene limoyoka. Monene no muya chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi monene no muya. Mabira yetali nekerengo. Uya yati gaboto isane kabisa. Na indire giyekwera to kumusaba gutambe ngoto konya goto goleta mangaseti aya. Ndogo njoka tujaga gusaba aya. Goto gusaba nyasaye. Nikiagara ne rumo yangu. Yes. Erietana ili ayine ilimo yoka. Igakuru kwa nyasaye. All right. Mwajo motegera liga kwa na bwate gazeti ya Taifa Leo itariki 25 na isto mutinyu gatano kabiri mwaka w'ikiri 2022 litukolia Alhamisi TBT. Na inche bunabotamba soko bako kwa gazeti ne ya The Daily Nation lituko likurukunga Thursday TBT itariki 25 mutinyu gatano na kabiri mwaka yo 2022 11 days to the general elections. Exactly. But your headline. Race to the wire. Race to the wire. Yani eminyokanyo gukikokora ze wire bosio. Aikake koro kinga e campaign strategy yechinsemo iberensemo ya Azimio Raila Odinga ale nensemo ya Kenya Kwanza nse ya William Ruto. Timetable yabo yugo chikokora chirali chiabo obocholi botarachi gokorekana. Yes. Azimio kuchakira 28 ndero ya ibale na Nakuru, 29 Machakos, 30 Narok, 31 Eldoret na Kapsabet, tarehe 1 Kiambu, tarehe 2 Kisii, tarehe 3 Kakamega, tarehe 4 Kisumu, tarehe 5 Mombasa na tarehe 6 Nairobi. Era liyo mwelio Nairobi County. Ensemo ya Kenya Kwanza chira libabu hata nejugo kumia. July lero 28 Meru, Embu, Tharaka Nithi. Eminyokanio. July 29th Nandi, Busia, Bungoma. July 30th Garissa, Mombasa. July 31st Vihiga, Kakamega. Tarehe 1 Uasin Gishu, Baringo. Tarehe 2 Laikipia, Nyandarua, Nakuru. Kugendera kuchinse tarehe 3 Nyeri, Murang'a. Tarehe 4 Kirinyaga, Kiambu. Tarehe 5 tarehe 6 Nairobi. Nairobi County timu ndasema igwana na igoro ebisero biruna bigo kigutumika sero Kenya yo stadium na bigo kiligia Moi International Sports Center Kasarani. Tinka gazigo seko igwana ngorande. I think bomabwa Kenya Kwanza na bora bembo tumia bitibiria. Is there a possibility Azimio la umoja kutumika? A very high chance, especially Nyayo. Sasa autorati atuka no singilio atuyasema tunaingilia tunasema twese na autora iga tukanje tukoranga ngo tusubiri tuone itakuwa namna gani. Mugano uyo mwacha motekerali ni ngomulikira senga seti ya the nation ya page 12 senga seti ye onalia mafuta ujigo sambua sigali kweli chindege ngachitumeke bono inki ekegera mbona neminyokani gwate. Oh yes asoko gani Marioki ngora dijira arumaigoro weda jibyo chiko gubune bigwangu kona ariwe kumanyanga bamuramba leo na role video geto gwara chiko gubuna jinyoni chia jitanya mira ali gedike gakea indege chioka. Anyway ndombira Kenya bwana uchaguzi ndio huu unatuonyesha mambo. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, unga wa shilingi 100 bado ndoto kwa Wakenya. Unga wa shilingi 100 bado ndoto tu kwa Wakenya. Obosio bono bwacha bo shilingi 100 ya mobile the wimboro. We agreeing abwachire.
lakini na ikabosonga alia ko chinsa 10 na moiga kabangina bakubwatuka ko rwechiro bagotiga ko ndi bintu bare ko nie embero eminyokani igwateba bakogenda seduka ya mekoni ya ebintu eduka ya jumla ningi kiaba ngobozi buli bwagire kai ania majika kabikira ubusyobo ikora nde shopping ire more than 200 yuma yo kigoro ubusyobo umufuko yomo otherwise to ko enda ngo izgire byo ko to ko yego anduri kugora wetani omo bona abuna fu iko wapi onye ngobwa the budget yo kugora ebintu na inde ko wade yobosi iko kwa banyolire ndugu yana anyway bagotebanga Kenya ne ya mutu njiri berero nane ndo kutamagorwa ne bintu na kire ndo biura ime anyway oromoti rora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo rukwanire asobo ime actually rora sepechi ya kabiri yes ya gazeti ya Taifa Leo ndo kwanire gaiga unabono gesomura ibinse ya Kenya Moscow urumgaye Kenyatta irani obosi inseri gori lakini bakenya bande mbarabonyora nonya Nobokoro soma so imase pechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Pechi ya kabiri ke pechi ya gatatu ngurigere libale ngana kibali baponyoka gose bali ba utia makweli mbaga ye bus ya modern bus kuwa sorochero lirwaniti modern cost. Bagote makoeresa ganga nkiki alenge esegali ya segote bakanange gali ya koro ki alenge ngani bwatu mo chande especially which break kubesa bali yabo ya chagete. Yes. Mugano indora guchakire pechi ya kabiri ke pechi ya gatatu at the same time Raila Odinga umuraibo mu wazimio la umoja wa Kenya nigaburirie kiombe kyabo cyori n'ikimbebe ya IEBC koeresa na seki ikiagera igora masakara kwanza naso yatedudu sitorabwati gete ya masakara matangani ndege njaje tali bwate musigo mutingu korengana masakara renge yo bwa kikura yo presidential lakini ya make na achete bono Raila Odinga gagoteba gwetera se adu chief advisor yaye lirube balikira IBC bagotebanga abantu baito tuwatumete ko chikorenjera masakara yako ba printed grease orobot bagototebiga iga bagotebanga IBC ga ya print bitabu bibere bye form chia 34As na chiko declare those are forms chiko declare results inki bago print ibere Itakere ko beyemeyemo amagoteba abantu ba IBC bako reply bagoteba ganga engage ne chiko copy to chiko abantu bande election observers the media and the staff azimio that is an explanation yekyo then imbara ko yada barusi yakobi ko bayira mabara gurusi photocopy that's what they are saying actually ikimoto ijoria yemo manya ko photocopy ikiagera a photocopy na boko imanya rahisi exactly lakini wale original copies choka itakuwa ngumu sana so no uraze page yakana se bwate wakili abange ada bantu baguchune ibintu nakurira zo ngomo cyano iroro mojana so uraze page yakane ase page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo roboti ndoro igoro y'ababunga 12 anene mono bale nsemo ya Kenya kwanza balia babwate basoirie mbeo sana ikiagera chi constituency cyabo abamenyi benseme yo go bagochora mu bunge limo mbali ko irora inoro mojana munabono mbakwanete gaiga constituency ogosoma bunge we constituency ya Kiharu Moroke Ndindi Nyoro Tetu naro James Gishuhi naro Orangwe Lilian Gogo gati abanda abange abagosoma pechi ya kabiri bw'abanyoro batu rwa century yo kena actually constituency injire tari gachora muntu chirola lakini bona muna kitutu cha North ero na ogorwa go moko irora donya south ya moko irora bakoiro anyway kitu cha south na north bakoiro sana ana bande bale baje bagiremo moyo baligiya sago bebera no bosele taka anyway muraivense akejo muzigero Kenyatta tudu sekaralenge jinse mukiri cyana kuru litkurego rasomuga no mulikira sepeji ya kane igabeto kumwakire koko sana umuskiraila Amolo Odinga amategerete sana akwarete statement gete ndaira matuko yeba atevetenga afadhali muzee kuliko kijana ambaye si mtulivu tumpatie muda atulie aitaimanga na itora mangane president ya Kenya ya kwani Uhuru Kenyatta it's in public domain yes atenga afadhali mzee ambaye ametulia mugano inora sepeji ya kana the same time as sepeji ya gatano the deputy president William Samoei Ruto niko gaga mugikirie Raila Odinga asogo taikirana a debate
yakoleka ndariti kuya Jumaine aigane krale nga setaro ya ye campaign jinsema chiti ya Kirinyaga sate betenga bono ngo cyari kubeke kambira ande Mount Kenya gotemba kuruzi machaga asimake ne milimekera iro Odinga irira soro ngorolirwa Central Kenya mugano ino rasebeji ya gatano semikizo gina saba Kenya baikire bono ngaitenga bakolere uamuzi yabo yogochia gochora barayi babo asepechi gatate gazeti ya Taifa Leo nibo toroboti nga kibono omurayi obwa Kenya kwanza yoko iruke bendere yukuligia oburayi bwense ya Kenya moroke Daktari William Ruto atebire nga kerokende onye kagujikubugwa etokinga tabugiri buyana bagikogenda sike gambero ligo chikoliyo boene bwaye ye kororekana gotaba obumaene kegera gotaba ngere nabwate imani nekombe ya IEBC list nere ya sokire gega ye byama au na bya korre nominations chiabo go chia se bunge ya Senate na bige bunge ya National Assembly abo ase byama ebye binge byarorekanire nga bikali ko bae byewa abantu bali babere bagotena ne byama ebi for long actually ase list yeye ndoje Sabina Chege gare nominated which is National Assembly. I honestly thought musubati yo ne ministry yale ngego chakwaewa abo bigonchoka yale ko banga Azimio nkwirere chikura John Mbadi umunyagiro kubekya magia ODM is also among balibare proposed to chikoba nominated MPs as a National Assembly Anne Kananu are nominated ne kya magia Jubilee ko chiebe bunge ya Senate Anne Kananu no mugabano bono bwe county ya Nairobi gati abanda abange gando chema lieta balege go mwacho motegereri ebyama byonsi na atemere kuligizana lieta lya mungwano oliko ligichikura chiao bogabana bwe county ya KISII anda ANC kuru nyari bali masaba chuo ya matoka yes na atemere kuligizana lya tindiro chia tunajua yeye yako ANC na kwa Kenya kwanza si ndio nasema I'm supposed to see the ANC kigero mataibo spora chababe kwa buna babara bekubake okay gosa kanyora se labda iko juu kuna list nyingine pia inatembea yaba MCA kwa hiyo list nyingine yotare yaba nyingi bwana beki ale drama nyogi sana na yaba bunge kwanza yaba MCA boli kuwa se county ya KISII na Nyamira shida naro jamali yetagetegalia aletre nchinkwana sana social media acha tusubiri tuone kama mambo yataenda vipi mugano ini gora sepechi ya gatano na kabira senga seti asepechi ya gazeti ya Taifa Leo abagaka korwa se ekembekelia ya taraka gose ekembekelia njuri njeke tarakaniti bono nigo bamugerere Uhuru Kenyatta asekeli bagatebanga okorira magenderera senseme yo mamincha na balia bakumurage kira ngatara kora magenderero at the same time getambo kerukia Raila Odinga gotaikirana ase chinkwana che yama seyemo nkoli go chikomoyeli nchirende yonsi osengoli chikomenta umarufu ende yonsi ase William Ruto batebire abasaki bali bamangana asiasa osaba manyi at the same time oro Ndoto ase county ya KISII umraibo wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga nigo aganeriwe gocha ase county ya KISII ko babwatania Simbarati na James Ongwae taligocha ngocha mugabana obono neke oke gocha nyuma yere goikerania okobwatana gati ya Kiraitu Murungi mugabana bwe county ya Meru na Peter Munyo mawaziri wo oli mega Kenya tinkageretigo se okobwatana okungo kolekane tinkageretigo asebono bune ikere bune bintu bikere lakini chochote jawezekana in I foresee a situation where I foresee tigamba naiga I foresee a situation where Azimio la Umoja mune gocha basonga begulendosi omonto asobugabana bule asobugabana ubu but itakuwa ngumu sana kwa Raila Odinga kufanya hilo jambo manake ameshindwa mara kadhaa. I'm telling you ameshindwa mara kadhaa. Nale banko banande I shouldn't be right. Of course najisita kupinga soko Jumaine tu disque Jumaine nataka koteva of course itakuwa ngumu unera konsana Raila Odinga gotenena ikera osakuligereria James Elvis Omaribongwae the current governor KISII County ni rafiki wa karibu sana wa Raila Odinga na wa siku nyingi. Simbarati ni rafiki wa karibu wa Raila Odinga na wa siku nyingi. Bono tima idita kwaje Samongeli na waro na wara Azimio Chris Obure na wale Azimio Oyongo Manyamweya Azimio sijui Raila Odinga atasema ni nani. By the way nkigekogera James Ongwae batalikurigirani na Simbarati bagote by the way sigira abona iga ngati ya Fred Matiang'i na James Ongwae neye nesinge njema ngana national government igera definitely kuruasa serikali ya Jubilee
Daktari Fred Matiang'i will be considered so much na kero kende gotaka kwa ministry yechinguru. The same case applies gocha se ekama gya ODM abwa so ngwa ile temeli na Raila Odinga onye kakobe president, it means ngwa enera iwe ministry so go kill chinguru cho ngwa ya kanye kake oika monda asokiro kunjana niko jinza zeti ya jimboke jinza njika ndata kumboka na ba lakini ngetutoto etekenene omolembe. Yes, otherwise Simba Arati na James Ongwae kuna kuirana nania sisi hatuna shida, lakini wananchi watulie na bintu mbi bese kusalika bine bintu bitu arora eti siko rebe bintu biko saligwa na nechi bese chumu wananchi mwanyene chitumeke tekoro si bintu bile etengo niko jabwa tetensa University ya Kenyatta magigaje kigambiro kuruo kurchika buna Professor Wainaina Paul ojikonyo utenenigu yoro Vice Chancellor of University yoro ni wegasi enkubwatekana ne buraburu ostayite buraburu kungusana kwa bagoko ene kiwagati yobotenelibu University yo mane serikali goro yobolemo we kurende ye university yo. Yes, Epeje 12 ne muri kereto muganonga na ki bonokera chinsemo au chigandarate kurwani amatuko 10 atikalete campaign elindego chikoranga ba ikire chinsemo au analysts nere kolete iga muganumye sana sepeje 13 ubwatekana ne chinkwana chiri cyaba chikokorekana ne Deputy President William Samoei Ruto se presidential debate ngebi nte binga bakagokwana nekene goseno bolimo fact checking asibako tebaga iganga 64% yebinta kwanete no bolimo 64%. Yes, Obolimo they are not facts, yani they are not facts. Nisikia Fred Matiang'i Omosikero todo wasomera todo bolimo Akwana aliye ronge Adventist. Gawa to bali bali ba kore siasa bara baso kuibera no kugoro. Como que va bien kugoro como. Taka kugoro kugori kwa. Siasa deme by the way. Aquí ora bako ya kugoro como kuyo. Lakini igentongere na sikomanya ikero mate serikali yense ya Kenya ero gukorera abantu bonse imirimo naki abasigali bararusi gwa sigete abananchi batigo bago chandika simply because ngano mwana siasa getota ite koroki si jambo zuri, haiwezekani hivyo si jambo, kwa sababu serikali ya Kenya iko pale kufanya kazi kwa Wakenya kabisa. Omaete na mbunge constituency ya eto kenga nko inisight yora abantu barwane. Serikali inakutia ndani na inalinda wananchi. Inafaa kutia ndani bwana. Yes, unatiwa ndani na inalinda wananchi. So sometimes abana siasa kitwara lini ndo bakona sepeche katani gazeti ya Taifa Leo balia ba mincholia ama kweli kurwa se omubaso kono bwe basi elia modern cost bagendete gukwanira aiba eterete. Yes, mungwana yo monarega igole moyo urenge na abana baye na uri ukigwaka na chiomba asigete lakini ubone gatama itia so mwana wa yale ta komanya no komanya by the way na nde umuboli ora mugosere asepeche gatane gazeti ya Taifa Leo na bukwe manya roboti uri wasobo ime kiminano yo kuriye kero kyo basana tabwe county ya Nakuru nigo kigandarate kubwata inse abwasere era asepeche 24 bamulikerete ngambara bibali bakuriye kero kyo mwancho motegereri Tabitha Karanja kurwa sekiama kia UDA, Lawrence Mashari kurwa sekiama kia Jubilee, John Mutudho kurwa sekiama kia ODM. You remember Mutudho? John Mutudho namkubuka sana. Kurwa setie act ya machiko yoko lenge vinyuwa byogo tindi alcohol law. Alafu Koigwa Mwere gari independent kuri kiro kyo seneta bwe county ya Nakuru magano ini gora sepe jemera ongebere na kana senga seti yiga ya The Daily Nation mwanchomo tegereri konyago kali yake kwa chinse chisiko. Mungu ni mwema na naomba kwamba azidi kutenda mema. Ense ya Russia bono nigo yatebire nga igere yange uche gokonye ense ya Afrika kegera mafuta chile ligoro nechi ndagira bune mechere chikoru ense ya Russia bono nechi kuchibwato kachiche ime ense ya Afrika lakini egento America yali yaragire kiara sana because America ne respa power. Yes ya koragento bunege bono omo waziri bwa mangari chinse chisiko narengeboga andalia abatebanga amba kumi bintongo chibire go chagaiga peje 25 limo dudus George Natembeyo kulikira ukibugaba na county ya Trans Nzoia niganya oreto gusirwa konene sana maiga ye egesakukia bateso. Yes, koralianga nere bago chiwakire kura asoba cholio bonene George Nyogocha Natembeya aliyekuwa regional commissioner wa
ukanda wa Rift Valley like bonde la ufa katika tienga seti yejege pull out ya DN2 lero bamurekereta mangana acrobatics na mangana yabana igoronga na ki abana babwente crazy especially abana abake by the way watu mwana moke malezi mema kwa mtoto anayekuwa scientists sebako tebanga se development yo mwana mukwanere elugeria mother tongue from the beginning. It helps us with development your language yo mwana. Anyway, that's why guru kwa kitoli mother tongue. Yes, mother tongue, yes. Bible no squeeze to what Bible batayo actually. That was ajo ma akoro mwana ko mugwa yegoro ni menyogiro gete. Do you know we have parents who are not there completely? Onorojo muiboli yabo, of course we mabwagen we mabokongu muibokio nyino mwana kuboka guchiga asieke maambisa moja. Kinsa kurena sakuna mbili ya magora but most of the people bago spend time na bana their house helps. That's why go there bantu utambenga take time kumanya the kind of house help. Nyago de kumanya mwana omoke na bade chinguru cyo gutaka kumanya no ise. Egera kwa berege kutara bwa no mwana. Umata ko kuligirira sana go take time kuligirira ngoyo ngo tulinera kabisa. Do you know what nasome article gete? Ekukwandere gente kiko tebanga scientists bonege bago tebanga ekeruku bwatu mwana omoke especially abasacha. Yes. Rusi no nyene sati. Tigara ne vest yoka. Yes. Bako teba bana kraba kukine especially bara infants bado. They use a sense of smell sana. That's why they can easily tell ngina. Ngina around. Yes. Bako to a sense of smell. Bako manyanga ngino etiranga especially a sense ya mabere. Mangana ya mabere matengina mabere naragonya goiteka make. Kera gongire na bintu binde guchia umenyogere isi kumanyangina. That's why that isi mwana kogonka muntu ndi bwese. Aga bagoja sometimes you monta. So spend no mwana mubwate. That's very true. You know. Mwana akonale. That you are going to mwana ijini ya etigere ndwe. Of course. Yes, yeba basaja n'abakono wake. Change umwana napi. Mwana yaje jiji napi biye gakegimo mwana boronge gakona guchiesa na liye kubwenera. Ase go chakire pechi 13 go kepechi 15 gukwana magana yige Swahili alabini wana na ale gaiga ni guru wa Kiswahili na bokurigiriga ige vitabu mbiro na chozi la heri tumbo liziloshiba kati ya vingine vingi na bokwe manyiga iga ngazeti go chakirege binde bitangasire iga ne biasara binde bitaganetiye iga tutabikwa na zembeo nyorere ngazeti yesomere many advertisements in this tibezo rwata kire to rega service so na basori turigere chiko sori moita etimi ya Gor Mahia bamochorire omo coach omoyia bwe timu iyo kwa Jonathan McKinstry Irish coach oyo ogochia kwa bakonya kwa kora tilie timu ya sega kimya kebere ndochega igabona bugoretie eshati ya uchikobeka na boigo omogosoria Neymar Junior mbali ogoseniga rachikuigorerwa mamocho ekerochi finals chia kombe giense gose World Cup chia bereire ange Common World Games I think kuchakachira rero bono I guess so. I think so 28 kuchakira rero mpaka August 8 abwa se umanyala agochikoyera ai timu yense ya Kenya yabani ya chuki agoro kwa anyway asa mange ngutumanyi bari kurwa sense moye gesero sorogichi osori na bakosori tuingie dondo leo tunaenda wapi tunaingia Mtwapa Kilifi Mtwapa Kilifi nimetamani sana kutembea Mombasa bana Mombasani sijapata huo uwezo Mtwapa Kilifi pregedia vindo vile vikongozana yes omongwana yo mwanyu ometaga tu mukungu babere rere for 1 year igo nabakomaete bado tigato tebe nabarere asinyuomo na ende bado nabakase miaka lakini mbanyuoma ine wameanza maisha chibukizi barubaru hivi wono litukie limo mbaraire kero baraire musaja tanya go doubt mukungu na mukungu tanya go doubt musaja wono ko baraire omusibati asoji Ndoto mate Ndoto to ikuyari gani egocha na Ndoto to likuje chika egente uchikoleta ne Ndoto most of the time
Dage to chokoro botukiobu. Ndoto is okoro dage ndo gwakora oze kwarora in most cases. Yes. Nandi kwarengere most of the time kurumogaso. Yes. Kia go chandira obongo. I agree. Bono musubati yaikacha ke korota butuko. Omaete abantu nkorota bali nchire ngai ngao mbale bakorota bakirete mbale bakorota bakogamba bagochoka ibintu buna byari paka hande mbale bako walk ba dream walking abantu mbale monta kubuka kabisa igoro bakomurangu nkorota ari bono uyu gare korota chindoto chugo kwana musacha naraire mboranga ukichinsa isano na isatoiga igongange bole gokia ndo wachake kwebanga musajo mete na bintu mbire tokorengera gutaka kwaboka mapema kwanya kubanga mapema lakini mukungu na baraire wana keigo mukungu wachake korota ogo kwana marita yo musaja barengenere chinsa chingao kurumugaso azaringi ogo kwana marita ye kabisa agenderete kwego kibintu biri bare gukora musajo gukumina ki uyo gukwano marita ringa ngakiachira. How did it happen? Okomotebi buno musacho ye uyura bwe kando buna atari kumushugulikira jerende yozi buna ari konongo musacho na ategerete ilifanya kitu como disturb akaganya ndoto pakere exhaust aki mamangu mzazi jamaa kasikiza na ande ndoto ikaba lively dale yaji koera hata boke bwangu ere decorated yero sibu ya ere detailed it take like 10 minutes. What? Ikawa ni story nzima Mungu anategerere tale kando kabisa afro cinema wala la Mato Mungu anolienda kolete kere ndoto eliagenda 2 minutes akayerecord. Lakini hata nguvulinga na vuate sivya record. Yes. Akapata simu yaye akarecord. Hadi simu yawe atengia soko record my friend. Akarecord. Oliaka ejunjuge David. Oliaka kora korota akatabuka. Akanyoro musaja ikaransite. Abuoje die bovi. Akona gotegerere ibintu gete kubulinga kinga ke kyobogete ngakyolega. Mata kero chindoto ime akababune yako sanga hobe ngo irandora jane gota kuno munwe jaye te kero ko jitore ai mongwana olia akamotiga agapiki kwanza yani akarata buboka buyaka ira na to senses boronge mongwana tajiti kole merelia akamotebya yonsi na igura mbuye no mate so ande so Ningazole agachaka kolinga gotwale milingo getobosya abambo tukere ngaye ni mo maede ngaya gotoka nasegete ni enane kana kwate bakoboni ngasore nchinono goikana ngentwanye goikana igomo manyete tu no muntu kawaida aso wanja kwa otinda etinko gosere tinda etinko korere kende mbuya kanye tutaranya uru mwana naye wona gendo so asinyo mono Mungu anuri mukungu litaira neretie gendo na nekemo tachiti ko boli swali akaganya boga kimambi agachiko bonangoli yero Mungu anuri materi tukoli yali kasarika tachiti meremo hakwenda kazi kabisa tachiti mukaye uyono lewe akamobeteli akamotebi bono karua akamotebi bono ngenteke neno konseli kurwa ingi ngaya no mabinto kwa korota butuko ndo jenga ni bioma nkarota inje igote tentipitishe gendeke ngo tipitisha lende lilo lindwa nchua bona akamobekera agategerera akamote musuwadere akamotebi ngabere echine chindoto tone bimbia nyako mngapene linonya ngemusame Dita edinso as chindoto. Aroro gumwana. Akigo deinga dita edinso as chindoto me because mo trabajo ora de gionsi. Entrata go te vanek. Ai do je entrata go te vanek. Yes. Mas magozo te ya kore kanazeye.
Roche gintungia gyo kana nse bosaigo. Roche gintungia kigokole nense bosaigo. Miujiza teyo. Roche omonta ko mistake nya kurokerie tageteritaririyao. Torara dismiss yeteri raisi. In fact kala chunguza boli daki. Ntaro kuga. Yando kiramo. Na no me correct fire wako ka Paul. Inga iria ruwa memory ya processing nteke why? Sorry. Oh basa ko dismiss ya ka mistake ngabuna ako. Especially kero molini happy moment. Monta mako lo yetali ngalo taliriao. Okoma ethe budo korokwa. Fikiria sana. Monto itema kumanya ningo. Ndige. Kuinare ole nkoro yo monto ite. Gendongeo ke wape ni nse bosaigo. Gendongeo ke wate meaning ya no wento kwechu. Jamani. Agitali Ndoto Jones jire chekena. Vekero ya happen ribuneyo. Wento ko reason yo kuchunguza ngieke. Igo ikegotule. Ninde diko yanda. Yore gazeti ya Taifa Leo manya yo mana yanda manga sinjira yo ikera n'umwanje mutegera. Yore gazeti ya The Daily Nation moigo bwe manya manga mulikira senga seti yeri tukolia rero. Mwanje mutegera linaende to chiandale kegera ronto bwate kimina no kurwa ase ward ya KISII Central. Nyameni 2022. Nyameni 2022 kabisa. Ronto bwate abasae. Bakoligiye kero kyo wa MCA kurwa ase ward ya KISII Central. Imeye subcounty ni bari chache ayo na rairo burito onde news room mwino takateko bategera kabisa aja tusubiri usicheze mbali haya ayo na rairo burito asa magazeti aserito koria rero